Is-Sindku tas-Siġġiewi Dominic Grech qed juri li se jkun Sindku tal-Laburisti biss, qalet dan il-Minority Leader fil-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi Alessia Psaila Zammit wara li s-Sindku Laburista ikkoordina skeda biex tinfetaħ il-binja tal-Kunsill Lokali f'ħinijiet meta l-Kunsillieri jistgħu jiltaqgħu man-nies. Iżda din l-iskeda is-Sindku kkoordina mal-Kunsillieri Laburisti biss u ħalla l-kollox barra lill-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista. F'post fuq Facebook il-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista Alessia Psaila Zammit, Julian Borg u Francine Farrugia il-koll informaw lil pubbliku li huma ma kinux konsultati fuq l-iskeda u tħallew għal kollox barra minna. Fil-fatt, sostnit Psaila Zammit, il-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista saru jafu b'din l-iskeda minn fuq Facebook. Alessia Psaila Zammit fakret kif is-Sindku eżatt wara li ħall ġurament kien qal li se jaħdem lejn l-għaqda u se jaħdem mal-Kunsillieri kollha. Iżda bl-azzjonijiet tiegħu diġà beda juri li se jkun Sindku diviżiv u Sindku tal-Laburisti biss. Alessia Psaila Zammit fakret li s-Sindku Dominic Grech li l-binja tal-Kunsill Lokali hija binja tal-komunità kollha u m'għadix każin Laburista. Dominic Grech inħatar Sindku inqas minn xahar ilu wara li l-ewwel Sindku Laburista tas-Siġġiewi Kirsten Sant irriżenja wara sena biss fit-tmexxija u l-Viċi Sindku Rodien Haber ma aċċettax il-kariga ta' Sindku.